Kako izgleda molitva za pravdu jednog građanina? Duško Filipović iz Gornjomilanovačke varošice Rudnik prešao je na kolenima 2,5 kilometra kako bi od predstavnika lokalne samouprave zatražio pomoć i zaštitio kuću koja mu je oštećena prilikom širenja rudnika cinka i olova. Prema Filipovićevim rečima, svi pređašnji pokušaji, čak i sudski sporovi koje je vodio da bi mu se nadoknadila nastala šteta, nisu urodili plodom. Filipović kaže da je bio prinuđen da se spusti do zemlje i da moli jer ne postoji pravni okvir za rešavanje situacije u kojoj se on nalazi. Zbog zagađenja vazduha, Filipović kaže da mu je preminuo otac od karcinoma pluća. Oni su srušili kuću, uzeli su vodu, zagadili su mi vazduh, ubili su mi oca. Tražim pravo na slobodu i svoj život. Tražim da mi vrati ono što su mi oduzeli. Njegova kuća se nalazi u neposrednoj blizini površinske eksploatacije, pa je od detonacije oštećena, zbog čega su inspekcije zabranile njeno korišćenje. On se obratio predstavnicima lokalne samouprave i u ime svih meštana varošice kojima je imovina uništena.